dva mene. Klasično, ne služim ničem, znači nemam ni rol, nemam niš, bolje mi umrijet. Da vidimo, Luce, Šmizla, Marica. Ljudi, bacite like, ljudi! Aj, Luce i ja se držimo skupa opet. Kimi, hvala puno, Kimi, još jednom, hvala, babura. Shit. Vidjeli da ubija? Ja nisam vidio ko je ubio i di je ubio. Buraz, di si našao ta 2 kila? Elektrikalu jedno tijelo. Jedno tijelo. Ko je vidio kad ubija kad svjetla bila ugašena? Ne, onamo je bilo tijelo, ne le. Ja nisam vidio, Na desnoj strani smo bili Luce, Šmizla. Ja. Siguran. Vidio sam te, ti si kamenje radio, vidio sam. Da, ko ide drugo tijelo vidio? Znači mi vjerovatno nismo, jer, to jest nismo sigurno. Nismo, ovaj kill sigurno nismo. Ali 2 su kila. Tako, čekaj, ja mogu crno klirat. Samo sekund, ja sam u weaponsu, idem do WC. Da, i crni. Ali čekaj, je Makica ušla s nama u weapons, nije? Ili jest? Ne mogu se sjetiti. Joj, ja mislim da je bio Rozija, možda je Šmizla bila. Da li Šmizla ili Makic? Šmizla je bila sigurno. Ja sam bila gore desno. Onda je Šmizla, onda nije Makica bila. Da. Pa ja nisam mrtva. Samo ti mene pratiš. Ne, mi sad kliramo, ništa, on je skip ošao je na WC. A dobro, Naka, ko je bio tamo lijevo, jesi kog vidio, šta si bio sam? Nisam vidio, došao je neko sad iza mene. Ja došao iza tebe. Žvaka došao iza mene, nisam vidio. A ništa, skip jebi ga. Arame, gdje si ti bio? Samo zapamtite... Sad sam u storeču, trenutno idem da gasim, da upalim svjetlo. Samo zapamtite, Šmizla, Česa, Luce i ja su bili skupa i nismo nikog ubili, a 2 su kila. Sođa, gdje si ti bila? A kako znaš da neko nije napravio prije kill? Kada prije jebate, tek krenulo. Tu smo bili svi. A šta si ti išao ugasit svjetlarom? Ne, upalci. Ugasi se. Meni je Žvajca sumnjim radi onog što je rekao, ja sam vidio. I stao je. Ne, nego pitam Naku da nije video, pošto smo ulazili zajedno u Elek, išao sam bukvalno uz njega. A kako da vidi kad se svjetla ugašena? A pitam da nije našao tu nekog u tom momentu. Ja sam samo ušao tada i za mene... Pošto je to 100% bilo u tih 2 sekunde. Gdje si ti bila, Sođa? Iz apera ka reaktoru sam jes, iz apera u reaktoru. Mnogo je sumnjivo gdje si Sođa bila. nešto, tu kao šuti. Uvijek sam ja sam uvijek. Znači, a pazite, ljudi, drugo tijelo je moralo biti na onoj drugoj strani, da znate sam. Znači, tu da ste bili vi. Čisto da znate ono šta vam kaže profi igrač. Ako 5 manaka po sudu. Šta tu ona nešto radi, pravi neke questove, ovo ono. Mrtav. Nisam. Kiki, hvati Kiki. Thanks, mate. Thanks, man. I appreciate it, brother. Thank you, brother. Luce. U elektrikalu je morao paski Luce, Žvakica koja je na kamerama. Arom. Luce, Žvakica. Crni, Šmizla, Naka. Jebote, niš mi nije jasno, Žvaka, mrtvi ono, gle Nake. Nadam se da je ovo skužio lik. Sreća. Kiksa, aj sam se, reci da ne mora ja govorit, aj. Možda je shapeshifter.
Gobac, se hvala reci. puno Gobac. Možeš iš. Također tebi i tvojim, Luce, brale. gdje si bio? Evo u adminu. Jes bio u adminu, jes bio u adminu. Tu ja je, sam bio na tu kameru. je Sođa i sad je ušao Nisam crni. bila. Da, Sođa i crni je tek ulazio u adminu. Da. Da. U adminu. Česa, samo ti kažem, Ne mogu šmizla, sve ide za vjerovat mnom. Naka, ono. Što samo reaktor? Ništa nije Naka. Žvakica, gdje si bio? A čekaj, Ulazio kao O2 od Shields, išao kao O2 da ugasim ovo. Koja laž. Nisam cijelu rundu adminu, bila sam karticu ukla i vratila se kad je bio reaktor. A Česa Karticom si vukla, Da smo what ušli the zajedno u admin. Šta? Šta si Čekaj, ti koga? sad rekla? Ne, ej. Karticu ono, znaš. Ja sam Čekaj, imao Naka, gdje je tijelo? karticom vukla. Tijelo je u elektriku. Tijelo je u Oh my elektriku, God. ovako. Jedno tijelo. Neko je se, ja nisam dobro vidio Nije, nije, Boga, bio ne sam znam. se, ne znam ko je bio Ščesa, je bio Šmizla. je Ovako, crni, Sođa i još jedan bio u adminu, znači oni nisu mogli ući u elektrikal nikako. Žvaka, ti bio žvaka. Kao O2 Opet išao žvaka Shields. sumnjiv, A realno, Česa što si ti kužiš. bježao sa Gdje admina? si bio, gdje si bio? Kao O2 išao od Shieldsa. Jel ga vidio iko gore? Ja sam bio Ja, security. niko nije ni Jesi ti bio, Česa niko nije bio? ni bio ko Shieldsa da bi me neko vidio. Česa, full HD, gdje si bio? Ti si Luce ventao, ali ti nisi onaj, jel Da, imaš da, ono? da. Eto, 3 sekunde ono, Česa te Ja vota, ne gdje si bio? mogu, ja sam vidio Ne, nekog da je se vento, ne znam ko je. Luce, Dvije ventao. sekunde. Isuse, on je gore prošao kraj Nake, ja ne vjerujem, Naka ga nije vidio, druže. Česa, ti strio žvakicu Pa ne tamo. odgovara lik uopšte, pa ja... Žvaka mi piše kak sam te ubio ispred Nake, bolest, ruke mi se tresu. Ne znam ni da je mutan, alo? O, ja sve vrijeme pričam, druže. Gdje si bio, sada te čuli toga? U stvari ću završio rundu, na lišću završio rundu. E, Volt, Jaki, Volt, hvala na member, Šta ti Jaki. iskočilo ispod lišća? Skipaj. Pizza. Najjače pizza. Čučemo se. Šalim se ljudi, nisam ja. Ne, Naka spava, ovo je nešto što bi ja napravio, ono. Ne, moram nazvat Naku, nećemo ništa reći, sam da ga izređam kak nije vidio. Njih dvoje. Daj buraz, ne mogu vjerovat da me lik ubije ono ispred tebe i ti ne vidiš ko je ono, znači ne razumijem, evo. I ne čuješ se. Nije ni bitno ono, sam ti htio reći da ne razumijem kako može lik me ubiti ispred tvojih očiju da ti to ne vidiš. A ja se ne čujem. Da bog te, ja se ne čujem. Ovo je žvakica mrecno. Crni mrtav isto ispod mene. Luce, gdje si tijelo naš? U Medbayu. Aj ti reci, šta ti radiš na kamerama, trkaš ga tamo? To sam prešao na kamera da vidiš da sam tu. Da me Dobro, neko ubije. dobro, i čim si ti otišao, ti si tijelo našao. Da, pa pojavilo se neki kao da ima mrtvo telo. Pa šta misliš da je self? Jesi bila glup onda, šta? Šta? Pa što si... Ma pojavilo se neko obaveštenje da... Što si prijavio tijelo da ga ti ubio, ajde reci. Šta sam ubio, pojavilo se neko obaveštenje da ima mrtvo telo. U Medbayu. I crni je bio u elektrikalu, palio Ne znam, ja sam prijavio Česu, ne znam za crni. Čekaj. Gdje ste svi? Šnicla, gdje si bila? Sođa, gdje si bila, Sođa? Luce, ja sam bio u navigaciji. Gdje si bila, Sođa? Communication. Communication. Ja pomislio navigation. Baš sa communicationsom. Jeste, ja sam uvek sumnjam. Pobjeđ će ovi, Ko je previše bio su na ljudi. kamerama? Ja, čitao vrijeme. Nisi Ja vidio nisam neko bio me na početku baš na kamerama s crnim. Zar nisi vidio neko da izlazi iz Medbaya? Nisam tako što si me ti trkao na kamerama i gledao sam u tebe, sam vam. Ko to me dvice života. Šnicla, gdje si ti, Šnicla? A Luce, šta ti si gled... Gde? Storage dole.
A kako, nisi išla u Velik, nisi. Odakle si došla tu? Nisam ni stigla do elektrika. A kojim putem Naka, se naka, do di si ti, elektrika? naka, di si ti? Od reaktora, jel? Pa u elektrikalu. Brate, Uša pal svjetlo, crni mrtav ispod mene, nekoga razrezao Misla! po krmu. molim, Ljudi, moramo da votamo. Cio, izgubit će. Aram znam da nije, zato što je bio na kamerama. Ovo napada tebe. Trenutno sumnjivi Sođa. Mene I je malo to Luce. Sus. Mene je Sođa sad s Luce nije. Ja sam Moramo da prestanite, nije Krmi fora. snodno A puši ga naka, bre, vojtate naku. Jebi ga. da skipam. Haj, Mene Guca je druži, što šmizla, mene haj. da voutaš? A šta, nemate razlog da me voutate? Druže, pričaš gluposti. Oj, ti u gen. kurat. Ti slušaš šta pričaš cijelo vrijeme. Pričaš da si u elektrikalu, a bila si gore u storage. Kako Nije me ona elektrika, u storage, rekla sam da sam u Nije communicationu, vi mene komunikacija. voutate bez ikakvog razloga, bože, sad ću, Iskreno malo je loš razlog. Ali jebi ga. Unlucky. Alen, hvala puno Alen, također legenda. Hvala puno, Fati Babura. Što znači izbacili su jednog, jebi ga ono. Šta se radi? Šta je tu kuš? Koliko ja taskova nisam još vidio, nisam ni vidio. Čao čao Česa. Ćao. Čao. O, brate moj, jel se zabavljaš s Fino? Da, Kako je zabavno. vi jel se zabavljate? Isto. A, baš je fan. Fantastično se osjećate, a? Da, mislim da znam ko je impostor. Jel neko umro, nije nikom. O. Lako, ej, Dobro. samo sekund. Znači, ja mogu očistit Lucu. Luca je bio sad, skenirao se, ja kad sam upravo sken, pisalo mi je waiting for Luca to finish. Da, da. Ali malo Znači, Luca nije 100%. Šmajzlan je, Šnicla mi je upitna, Jest. Aro mi je palio svitlo. Ma ne, Aram je... Gasio. Ko je šnicla, bog te. Šmajzlan. Šta si ti Šmajzlan radila dole? Šmajzla. Šmajzla. Punila gorivo, ono, kad je tu Samo se radio šet. prvi klasom. Jesi punila gorivo, ajde, priznaj sad odmah. Šmajzla. Punila sam posljednje gorivo i završila sam sve Nije tako. bilo Vratila gorivo, da nije me bilo ostalo. gorivo. Gdje je gorivo bilo? De, Ovaj je Brate, zove čekaj, stavite šnicla, se, ovaj Ovo je šmajzla. engine, skroz lijevo dole. I šta si trebala kliknut? Da držim. Ajde, dobro. Jeste, djevojka prvi Žvaka, put igra. Žvaka je sad nešto kome što sad od pistola, ja sam išao uprit, ali ne mogu, nije me ubio frajer. ma nisam. Ali ti Naka puno pričaš. Ne, Naka, ja mogli Nije, smo da nije, se ja mislim da ubijemo kad nije smo Naka. htjeli, ali nije Pa me mogu ubio. da bi ja ubit se, kad sam htjeo, pa opet volim život. Znači, Šmizla, koji ti je zadnji task? Šmizla. Nemam više taskova. Posljednji sam A sad... koji ti je zadnji bio? Koji ti je zadnji bio? Pa fuel! Aha, okej. Možeš iskipat. Ajde. Znači 100% je bila Sođa, čim nismo ispali, jel' de? Da, pa verovatno. Da. Šmajzla. Naka skipuj. Ajde, samo vojtaj sebe, Nak, svi smo te votali. Joj, ovaj je zove šnicla. Hvala Dženane na subscribe-u. Joj, bože. Žvaka 2 puta impostor. Zaredom u 2 partije. Nadamo se da se to više neće ponavljati. On sad kao naš igra safe ko fall naš, da kao mu vjeruju Naka i Luce, ovo ono, i sad će ubit Šmajzlu i tu će se blameati i na kraju će se Žvaka ispast. To. Long story short. Shit. Dobar play. Aha.
Eto. Gdje je telo? Ovako, samo sekund da rekne jednu stvar. Ajde. Mogu li reći jednu stvar? Ajde. Ajde. Mislim da znam ko je. Ko? Čekaj, samo sekund. Možda i ne znam ko je, samo sekundu. Šnicla, di si bila? Otišla sam u navigation, pratila sam Aroma, jer nemam više šta da radim i onda kad je bio O2, otišla sam u admin i sad sam u adminu. Nekoga sam vidjela u adminu. Da. Luce je radio u reaktoru. Samo sekund, Žvaka, di si ti bio? Kafe. Ajmo u kafeu iznad admina. A di si bio prije toga? Došao, bio sa Lucetom, gledao nama da ga ne ubiješ, nakon Čekaj, toga... a di si, kuda si došao u kafeteriju? Od ozgo, levo od ozgo. Nisi bio desno navigation? Ne. Što lažeš, ja ti tracker stavio, druže, trčiš kroz weapon zbrojila. Ma daj, Žvaka, pozdravi. Ja ti tracker stavio sad kad sam upalio tam prije nekoliko kolana. Tvoja glava u weaponsu, druže. Nikad u weapon života mi, nikad u weapon života mi, nikad u weapon. Nikad u weapon nisam bio. Evo me u kafe sad, život mi, evo upali, vidi gdje sam. Evo vidi odakle sam ti došao ti od ozgo. A gdje je telo? Druže, tracker sam... Ma lako nije self, evo gdje. A gdje si našao tijela? Ja sam našao ovdje desno, kod O2, druže. Kod navigacije. Kako sam ja mogu onda iz weapon se dubijem i da me ne vidi dvoje ljudi koji su bili u O2? Ali mi smo bili u adminu. Ček, ja sam upalio tab prije nego što sam kolao. Da vidim di ti jer sam stavio... I gdje sam ja bio? Meni je tada pokazalo da si ti u weaponsu. U kafe, naki to dole k adminu. Dobro, znači bio si u weaponsu ako ovaj tracker... Nikad nisam bio u weapon. Druže, ako ima mali delay ovo, ja ne znam ima... Ne znam kakav delay ima, u kafe sam idem k adminu. Govorim, samo di mi je tracker pokazao, stavio tracker. Pa ja ne znam, pa ono pokaže da sam dole, ja evo... Sam ulo su adminu. Meni je tracker Žvaka se bori za život, blok. Pa skipaješ mi. Evo idi sa mnom, jebote, evo idi sa Trebala da skipam. Nije naka, mislim da nije naka. Evo ti idi sa mnom, jebote, pusti me saj da vinamo jednom u životu. Samo ta Oj, lik se izvuko, ko fol laže tracker. Na tu foru ih izvuko, frane. Ne mogu napadati me bez Jesi vidio ovo, brale, koliko se borio čovjek? Buras, znači, ko da je Mutaj se! real life. Vi živi. Brate, može mi neko objasniti? Ja mu vjerujem, ja mu iskreno vjerujem. Bravo, hvala kurcu. Žvaka, jesi bio? Ma jesam, šuci. Ja jesam možda bila, ali nisi imao razlog da mi izbaciš. Može mi neko objasniti? Ali ja ubijam Nugata i Naka me gleda. Da, kraj Nake prolazi, druže. Naka, ja se pretvaram u sebe Naka. I Naka kaže, ajde kad se javlja onoj sezona, ajde se javi. Naka, pored tebe u Naka sam tvom malo telu. sada prođe pored mene, ja mrtav. Čekaj, Tvom debili. telu. Mogu ja Ne, nešto bravo za ovo, tracker. Bravo za to, bravo za to. To niste na call vjerovali za tracker. Meni tracker pokazuje broj weapons. Naka, gledao sam se u život svoje Naka da nisam jebote, stani pa. Ja ne znam Ali nije fora da onako votate, niste imali Ja nikakav bi razlog. Žvaki A daj, povjerovao gublat sve. se sođa, ja znam Nisam- kad se gubiš s pričom. Čovječe, A ti Jebi se ga, možda morali nemaš su tu- nekog izbaciti, inače su im... Kopali.